Las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río. Así llegó la gloria de Dios. Así llegó la gloria de Dios. Ahora que libre soy, ahora siento el poder. Ahora que libre soy de la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue gozándote en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y con nosotros por aquí. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos libres de noche? Alabanza del Señor. Amén. El Señor nos hizo libre. Aleluya. Señor, hace-nos libre. Dios le bendiga, mis hermanos. Bon Dieu béni frère Maxime. Abrimos nuestra palabra en esta noche en Juan capítulo 13. Vous vivez ensemble avec moi dans Jean chapitre 13. Y si eres libre, alaba a Dios. Si vous libre, louez bon Dieu. No hay algo que más se agrada a Dios, es nuestras alabanzas. Pas un bagage qui fait bon Dieu plaisir plus qui c'est louange nous. Amén. ¿Y cuál alabanza le agrada a Dios más? Et qui louange qui fait bon Dieu plaisir plus? La alabanza que sale cuando estamos en prueba, C'est louange qui sortit les que nous dans épreuve, cuando estamos en lucha, les que nous dans lutte, cuando no vemos solución. les que nous pas ouais solution. Estas alabanzas agradan a Dios Louange ça lui fait bon Dieu plaisir. porque demostramos que confiamos en Dios. Parce que Amén. nous démontrer que nous confions dans bon Dieu. Juan capítulo 13, versículo 31. Jean 13 verset 31. Pues permanece esa alabanza en tus labios. Eh Amén. bien, Kembe louange ça dans bouche. Juan 13, 31. Jean 13 31. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Nous prenons les personnes petites là, papa, avec Saint-Esprit. Après Judas finale, Jésus dit comme ça. C'est qu'on y a, nous prenons pouvoir monde bon Dieu voyer dans la chair. C'est qu'on y a, li pral fait nous ouais, pouvoir bon Dieu paraître dans lui. S'il fait nous ouais, pouvoir bon Dieu même va faire nous ouais, pouvoir petite là. Et puis, la fait tal comme ça. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Petit moi pas là pour longtemps encore avec nous. À la chercher, n'a cherché moi, mais kounya m'a dit nous sam te dit juif yo déjà, nous pas capable aller côté m'praler mais m'a ban nous un commandement nouveau. C'est pour nous une remet l'autre. Oui, c'est pour nous une remet l'autre, même Jean moi remet nous. Si nous une remet l'autre, laisse ça tout le monde va connaître ses disciples moi nous. Vamos a orar, hermanos. On a le prier frère. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Levez-moi fermer yo. Pide a Dios que te hable. Mande bon Dieu parler avec vous. Pide a Dios que te llene. Mande bon Dieu plein vous. Pide a Dios que te sane. Mande bon Dieu guérir vous. Pide a Dios que te toque. Mande bon Dieu toucher vous. Pide a Dios que te bautice. Mande bon Dieu baptiser vous. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Vos estás maravilloso. Vos estás grande y poderoso. Nos está honrado, Jehová. Padre, vos estás maravilloso y poderoso. Te nos quinan en bocas. Tata santo, santificamos pueblo. Purificamos pueblo. Dios, pronunciamos palabras. Nos limpia, emblanquecí. Unción descende, Jehová de gloria. Quimano tu escoria. Tu contaminación, Dios mío. Cada mente queda libre, Jehová. Tu cadera caetata, Señor. Aleluya. Vos luz, vos palabra de evangelio. Ilumina cada mente, cada corazón a noche, tata. Tá, em nome de Jesus, Deus meu, vos Espírito Santo, segundo comecei de picar, vos Espírito Santo comecei-nos de picar, Jeová de glória, de costa brota agradável, costa escondida, nos vira,
Padre, en nombre de Jesús, Dios mío, podemos con iglesia limpia, blanquecina, Jehová, limpianos a venochi, purificanos a venochi, de tal manera, como unción puede descender, vos sangre fluye a venochi, urabacaba y sueque, ay, rabasteta, va y sueque, beba y saya, y rabaquima, baba y sea. Oh, vos sangre limpianos, Jehová, rabaca y sueque, baba y saya. Purificanos, por arrepentimiento de los corazones, Jehová de gloria, nos arrepentimos delante, nos dominamos mesmo delante, nos perdonamos rumán, Jehová. Padre, en nombre de Jesús, me pedimos, me te rogamos, Señor, a su maravilla de medio de nos, a su milagro de nos, y Jehová, sea. Oh Dios, en nombre de Jesús, me te rogamos, me te suplicamos, Padre, el servicio de libertad, Espíritu Santo. Nos tem orden, Senhor, nos tem rutina, Jehová de glória. Pero dime serviço de maneira boque, assim não como que. Oh, nós aqui com rutina, Senhor, na música que nós temos rabacaba e sei, rebei. E sabacaba e setei. Ai, rabacaba e saquebei, seia. E tebei que mais sei, rebecaia. Tabacai sueke, e rebei, saia. Oh, Jehová, Rabaki, Sueke, Rebesai. Oh, mi te adoramos, Dios. Mi te adoramos, Dios. Rabaki, Sueke, Rabai, Seki, Babai. Adora, iglesia, adora a Dios en esta noche. Hay que prenderse en fuego, aleluya. Que el fuego quema toda escoria. Que el fuego quema toda contaminación. Adora, iglesia. Rabacai, Shetai, Rebecaya. Urabakimai, Shuekei, Sabai. Te adoramos, Señor, te adoramos. Mereces mejor alabanza. Mereces mejor adoración. Oh, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Te adoramos, Dios, se ve y Rebeca y sea. Urabaquisua tabaquima y sea, Rebequea. Oh, la tierra mueve el cielo, Rebequisua y Kimababa y sea. La tierra mueve el cielo. No puedo hacer lo que ustedes no quieren. Si usted no cree, no puedo mover, dice Dios. Mi mano no se ha cortado, Rabacay. Yo soy el mismo, Rabacay. Yo soy el mismo de hierro y para siempre, Rabacay. Yo hago lo que usted cree, Rebeca. Yo hago lo que usted pide, Rabacay. Yo hago lo que usted espera. Y Rabacay, aleluya. Y Rabakiba, Sueca, y Rabakiba, Sueca, Baba, oh, Rabacay, Sueca, Becay, Sueca, Baba, oh, que es tu necesidad en esta noche. Que es tu necesidad en esta noche. Grita Jesús en esta noche. Oh, Jesús, Senhor da vida, tem misericórdia de mim. Jesús, Senhor da vida, tem misericórdia de mim. Jesús, Senhor da vida, tem misericórdia. Oh, alabanza al Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, alabanza Jehová, Rabasuere, Aleluya. Cristo viene ya, y Rabakima y Sueque y Rebesea. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? No puedo hacer algo que usted no quiere. No puedo hacer algo que usted no pide. Rabakaba y Suete Beisai. Ay, Rabakima y Sueque Beisaya. Rabakima y Sueque Beisai, caballa.
aquí vais, que vais, ay, oh, es la presencia de Dios, aleluya. Présence, bon Dieu. Es la presencia de Dios que rompe Présence, bon cadenas. Dieu qui casse les chaînes. Es la presencia de Dios que quita toda contaminación. Présence, bon Dieu qui ôte toute contamination. Si te sientes debilitado, rabaque y suéltame, Sentir faible. es la presencia de Dios C'est la présence de Dieu. quien te levanta, Tu vas aleluya. lever. Abre tu boca y adora a Dios. Oui, bouche, Y adore esa bon Dieu. presencia descenderá sobre tu vida. Bon Dieu, la Esa gloria descenderá ahora. Son cougné. Arabasuea. Y roba aquí más que Mesaya. Ay, se me acaba el suero, Mesaya. Y adoramos Dios, Nous aleluya. adorons bon Dieu. Y adoramos Dios, Nous aleluya. adorons bon Dieu. Oh, alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. Adore-lui, c'est la gloire. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. Dice, hermano, pueden sentar, pero sigue adorando a tu Dios, Nous allons aleluya. ensemble, mais continuez à adorer bon Dieu là. Oh, alabanza a Jesús. Esté en expectativa para algo grande del Señor, Mettez aleluya. en expectative pour grandes choses de Dieu. Oh, Cristo vive Jésus vivant. y está en este lugar en esta noche. L'ici à soir. Oh, alabanza a tu santo nombre, Jehová. Te adoramos, Dios mío, Moi aleluya. adorer au bon Dieu, moi. Adoramos a Dios en esta noche, adora a Moi adorer, Dios. adorer bon Dieu à soir. Alabanza a Jesús para siempre. Alléluia. Oh, alaba a Dios en esta Louez noche. bon Dieu, louez bon Dieu. Alaba a Dios en esta Louez noche. bon Dieu à soir. Su presencia está aquí, Présence aleluya. ici. Su presencia está en este Présence lugar. libre dans mi-temps, nous. Yo quiero que Dios me toque, Moi aleluya. voulais que bon Dieu touche. Yo quiero que Dios me toque en esta Moi noche. voulais que bon Dieu touche ma soeur. Yo quiero más gloria de Dios, aleluya. Please, gloire de Dieu. Yo quiero ver la gloria de Dios. Dieu est la gloire, mon Dieu. Oh, Moisés dijo, Moïse dit, ay, Señor, muéstrame tu gloria. oh Seigneur, montrez-moi gloire. Muéstrame tu gloria, la basuea. Muéstrame tu gloria. Montrez-moi gloire. A su nombre la Non, gloria. lui, c'est la gloire. A su nombre la Non, gloria. mon Dieu, c'est la gloire. Cristo vive. Jésus vivant. A su nombre sea la gloria, Non, el mon poder y Dieu, la c'est la honra. gloire. Mi Dios vive. Bon Dieu, non, vivant. Nuestro Dios vive. Non, bon Dieu, non, vivant. Y Cristo viene ya, Jésus a aleluya. venu tal et comme ça. Él viene La ya. venu tal et comme ça. Él viene La ya. venu tal et comme Es ça. hora de Je prepararse. préparé. Porque Cristo viene a buscar a su Jésus a venu iglesia. chercher l'église, là. A su nombre la Non, gloria. non, mon Dieu, c'est la gloire. Amén, hermano. Amen, frère. Cualquier cosa que usted está pasando, N'importe bagage va passer là-dedans. cualquier debilidad, N'importe faiblesse, cualquier tentación, n'importe tentation, cualquier cosa que puede estar pasando, n'importe bagage va passer là-dedans. usted necesita a Ou Cristo besoin de Christ para la là, solución de esa pour situación. solutionner cette situation ça. Por eso hay que atraer a Cristo a nuestras vidas C'est vous de savoir se régaler Jésus-Christ dans la vie nous. con nuestra alabanza, Avec louange nous. con nuestra Avec adoración. adoration nous. Pero me siento mal. Mais mon pas sentir bien. Adórale. Adorer En lui. esta La situación, situation ça. ese mal se quitará Mon bagage ça cuando el sortir. Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Mon Dieu va descendre sur la vie. Y para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida, Descendre sur la vie. hay que adorar. Vous besoin adorer. Hay que alabar. Vous besoin louer. Alabanza al Señor. Louange dans Dieu. Las cuerdas se me cayeron Tout code va tomber. en los lugares deleitosos, Et le foyer, en los lugares de Le alabanza, foyer de louange. en los lugares de Le foyer adoración. d'adoration yo. Cristo está en este lugar Jésus en place là. para romper cadenas. C'est chez nous. Cristo quiere limpiar tu Jésus iglesia. nettoyer l'église là. A su nombre sea la Non, gloria. lui, c'est la gloire. Oh, te adoramos, Señor. Nous adorons au Seigneur. Te adoramos en esta Nous noche adorons à soir. porque tú vives y reinas para Parce que au siempre. vivant, au régner pour tout temps. Limpia nuestras vidas, Jehová. Nettoyer la vie, nous, Seigneur. Purifica nuestra ser, Dios mío. Purifier la vie, nous, Jésus. Quita toda escoria, Retirer tout ça pas bon. todo lo que debilita nuestra Tout ça voluntad. qui faiblit volonté, nous. Rómpelo, Jehová de gloria. Grâce à soir. Haz la voluntad de tu iglesia libre en La esta volonté de noche l'église, ou libre à soir. para que use esa voluntad para Pour servirte, utiliser aux volontés, ça pour para servir. Pour adorarte. adorer. A su nombre la Non, non, mon gloria. Dieu, c'est la gloire. Oh, Cristo vive. Jésus vivant. A su nombre sea la Non, non, mon gloria. Dieu, c'est la gloire. ¿Y cuántos quieren ir con Cristo? Combien de monde qui voulait aller avec Christ là? Ojalá sea ahora, alabanza a Jesús. Papito, c'était cool là. Amén, hermanos. Juan 13:31 dice la palabra. Jean 13, 31, 30, parole à dire. Dice ahí,
Il dit là, en Juan 13:31. Jean 13, 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Après Judas finale, Jésus dit comme ça. C'est Kounia nous pral ouais pouvoir moun bon Dieu dans la chair, c'est Kounia li pral faire pouvoir li bon Dieu paraître dans lui. Amén. Y Dios es glorificado en él. Et bon Dieu pral glorifier dans lui-même. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El Padre era glorificado Et papa a glorifié, cuando Jesús, el papá, era glorificado. là que Jésus papa a glorifié dans lui-même. Amén. Cuando Jesús hacía esos milagros, Là que Jésus te fait miracle ça yo, esos señales. signe yo. Amén. Glorificaban al Il Padre. te glorifié papa. Daban la gloria al Il te Padre. bail papa gloire. Alabanza al Señor. Y glorifican al Hijo también. Et puis Bendito sea el glorifié Señor. petit là tout, Seigneur gloire. A su nombre sea la gloria. Non, non bon Dieu c'est la gloire. Amén, hermanos. Cuando Jesús abrió los ojos Là que Jésus l'ouvrit chez lui, de los ciegos, j'ai avec yo, el Padre era glorificado. papa te glorifié. Cuando sanaba a los paralíticos, Là qu'il était guéri paralysé yo, Dios era bon glorificado. Dieu te glorifié. Dios era alzado. Bon Dieu élevé. Tenemos que glorificar a Dios. Nous le glorifier bon Dieu. Tenemos que glorificar a Dios. Nous le glorifier bon Dieu. Tenemos que reconocer a Dios. Nous le reconnaître bon Dieu. Dar a Él la Par gloria, bon Dieu toute la gloire. honra. Honneur. Dice el 32. Il est 32. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Si il fait nous ouais pouvoir bon Dieu lui-même va faire nous ouais pouvoir petit là. Et puis la fait le tal comme ça. Amén. La Trinidad Trinité a. se glorificaba uno al otro. Yon glorifier l'autre. Jesús glorificaba al Padre, Jésus glorifie papa. el Padre glorificaba al Hijo. Papa glorifie petit là. Jesús glorificaba a Dios Jésus glorifie bon Dieu. en obedecer a Dios. Et puis obéit bon Dieu. El Padre se sentía glorificado. Et papa senti qu'il glorifié. El Padre glorificaba al Hijo Et también. papa te glorifie petit là tout. Alabanza al Señor. El 33 dice, Dans 33 il dit. y aquí del 13 hacia Et adelante, puis là depuis dans 13 qui fait devant, Jesús preparando a sus discípulos, Jésus t'a préparé disciples. yo. porque Él iba a partir de esta tierra. Parce qu'il était prêt à quitter terre. Y ya ya les estaba consolando, Il était qui t'a consolé. ya Él estaba preparando a sus corazones. Il était qui t'a préparé cœur déjà. En el 33 dice, Dans 33 il dit con amor, avec l'amour. hijitos, Petit moi yo. hijitos, Petit moi yo. aún estaré con vosotros un poco. Moi pas là longtemps encore avec nous. Me buscaréis, Nous à la chercher. me buscaréis. La chercher moi. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Mais kounya m'a dit nous ça, Jean que moi te dit avec juif yo déjà. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Nous pas comme aller côté m'praler ya. Alabanza al Señor. Le estaba comunicando L'étape communiqué, que él iba a un il lugar. praler un côté. Amén, que ahora ellos no le pueden Que seguir. kounya yo pas capable suivre. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Côté que moi praler nous même nous pas capable aller. Alabanza al Señor. Y dice en el 34, Il dit dans 34, un mandamiento nuevo os doy. mais m'a ban nous un commandement nouveau. Y muchas veces Jesús les ha dicho esto, Et plusieurs fois Jésus te dit ça. les ha enseñado Lui esto. enseigner ça. Y nosotros tenemos que aprender Et esto. nous-mêmes nous devons apprendre ça. Tenemos que practicar Nous esto. devons pratiquer ça. Que os améis unos a otros. C'est pour nous un remet l'autre. Amén, hermanos. El amor de Dios. L'amour bon Dieu. ¿Qué es el amor de Dios? Qui ça qui c'est l'amour bon Dieu? El amor de Dios soporta todo. L'amour bon Dieu supporte tout. El amor de Dios tiene paciencia. L'amour bon Dieu qui a patience. El amor de Dios sufre todo. L'amour bon Dieu souffre tout. Amén, hermanos. El amor de Dios no es envidioso. L'amour bon Dieu pas gain mauvais la vie dans quel. El amor de Dios mira el interés del otro. L'amour bon Dieu ouais intérêt l'autre yo. Ahora yo te pregunto en esta Kounya noche, m'a posé une iglesia. question à l'église. ¿Usted ama? Ou remet? ¿Usted ama? Ou remet? No diga amén ligeramente. Pas dire amen légèrement. Ahora, ¿usted ama? Ou remet? Ahora, ¿usted sufre, soporta a su hermano? Ou souffre ou supporte frère ou sœur là? ¿O después del primer pleito usted le esquiva? Ou bien depuis après premier en plaidement ou déville? ¿Usted lo soporta? Ou supporte lui? ¿Usted sigue estando allí? Ou continue à rester là? ¿O después de la primera confrontación Ou bien après vous faire face avec elle? ya usted no atiende con Ángel más? Et puis dans le moment ça va pas parler avec elle encore? Eso no es amor. Ça c'est pas l'amour. Le falta amor. Ça c'est manquer l'amour. Hay que soportarlo. Vous devez supporter. Hay que sufrir el Vous hermano. devez souffrir vos frères. Alabanza al Señor.
Hay que tener Ou gen paciencia. pasyans. Si usted no tiene eso, no tiene el amor de Dios en su Ou vida. pa gen sa, ou pa gen l'amou moun la vi ou. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen, frère. Un nuevo Un mandamiento. commandement nouveau. Alabanza a Jesús. Jesús no lo dejó libre así Jésus pa kite libre comme ça. para cada quien decidir Pour chaque monde décider si ama o no. si vous remet oui ou non. Él tuvo que hacerle un Il a mandamiento. besoin de faire ou bien bailler un commandement. Si no, el hermano no ama al hermano. Sinon, frère, il pas premier frère. Amén. Por eso le dice a ellos, C'est vrai, ça lui dit, yo, es un mandato, c'est un mandat, un es commandement. un C'est mandamiento. un commandement. No cumplir con este Mais mandamiento accomplir un commandement, ça, es pecado. c'est péché. Hay que amar a tu Vous hermano. remet frère là. Si tú amas a tu hermano, Si vous remet frère là, usted no habla de él. si vous ne parlez avec elle, ¿Cuántos aman en esta noche? combien de monde qui aime à choisir? No diga amén si hablaste mal de tu hermano. Pas dire, mais puis si vous parlez avec frère là, Si hablaste ayer de tu hermano o tu hermana, ou de parler avec frère là, hier avec sœur là, no le ames. ou pas remet No le estás amando. ou pas remet No diga amén. ou pas dire amen. Diga Dios, Et perdóname. puis on peut dire, bon Dieu, pardonnez-moi. Iglesia, L'église. Dios te está hablando en esta Bon Dieu qui noche. a parlé à soi. Despierta, Rabasea. Réveillez-vous à le Y faire. te ve que va y suete bella. Y rabaca y sueque. No somos una iglesia de hipócritas. Somos una iglesia de Dios. Pas l'église Ay, que va y hypocrisie, mais nous c'est suete. l'église, bon Dieu. Y rabaqui va y suete bella. Sacaba baba y sea. Y rabaca y suete. Ay, sueque bebe y saya. Urrabaque y suicaba baba. Oh, el que ama no puede ver amargura en su corazón. Yon moun qui remet, il n'est pas capable de gagner amertume dans quel. No puede haber odio en su Il corazón. n'est pas capable de gagner raillissement dans quel. No puede haber rabia en su Il n'est pas corazón. capable de gagner colère dans quel. Oh, alabanza al Señor. Si amas, perdona. Si vous remet ou pardonnez. Si amas, comienzas de nuevo. Si vous remet ou recommencez encore. Si amas, le das otra oportunidad. Si vous remet ou bail l'autre opportunité. A su nombre sea la gloria. Cuando pueda adorar al Vous pouvez louer le Señor. Seigneur. Que os améis unos a otros. C'est pour nous remettre une à l'autre. ¿Y cómo hay que amar? Et comment nous remettre? Como yo os he amado. Jean, moi-même, remet nous. Con el amor de Cristo. Avec l'amour Christ là. Estudia, escudriña. Étudier, examiner. Cómo Cristo amó a nosotros. Comment Christ a remet nous. Cómo Cristo nos está amando. Comment Christ a dit remet nous. Analiza eso. Analysez ça. Y cuando usted lo Et analiza là que vous analysez lui. y sale danzando de ese estudio, Alléluia. así usted tiene que amar a C'est su comme ça que hermano. vous-même vous remet frère là. Así usted tiene que amar a su C'est comme ça prójimo. que vous remet prochain. Si no ama, Si vous pas es remet, porque no ha conocido a Dios. c'est parce que vous pas connaissez bon Dieu. Para poder alabar al Señor. Que os améis unos a otros. C'est pour nous une remet l'autre. Como yo os he amado, Même Jean moi-même on remet nous. que también os améis unos a otros. Comme ça nous remet une à l'autre. Y cómo nos amó Dios. Et comment nous remet bon Dieu? Se humilló. Nous humilier nous. Amén, hermanos. Lavó los pies de sus discípulos. Il avait pied disciple. Yo. Tanto amor Combien l'amour? tenía Dios. C'est bon Dieu te gagne. Compartió la mesa Il partageait dans la table. con sus discípulos. Ensemble avec disciples. Bueno, para alabar al Señor. A su nombre. Non, non, allez. A su nombre. Non, non, bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Amó a su iglesia Il remet l'église. de tal manera Il tellement remet. que se entregó Il remet lui. por su Il iglesia. remet tête pour l'église là. Soportó Il supporter con avec paciencia patience. ese proceso. Et pour ça. Mira lo que dice el 35. Car l'église a dit dans 35 ans. Y esto Jesús lo repite en el libro de Juan varias veces. Et plusieurs fois, Jésus répétait ça dans le livre Jean. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Il dit si nous nous remet, laisse nous va connaître ses disciples nous y est vrai. Amén. No sé cómo usted lo escucha en creol, pero sale como con duda. Alabanza al Señor. Sale como tambaleando. Bendito sea el Señor. Si esto, alabanza, si en esto conocerán todos. Il dit si dans ça nous va connaître nous toutes, En esto conocerán todos dans ça nous va connaître nous toutes, que sois mis discípulos. que laisse ça nous ses disciples vrai. Que sois mis discípulos. Que laisse ça nous ses disciples vrai. Van a creer que son mis discípulos. Pourquoi que nous ses disciples vrai? Cuando el mundo ve cuán unidos Là estamos. que le monde voit comment nous unis,
aunque somos diferentes, même si nous différents, diferente cultura, différentes cultures, diferente estudio, différentes études, diferente color, différentes couleurs, diferente país, différents pays, pero podemos ser uno en mais nous pouvons Cristo. ser seul dans Christ là. Si usted deja que Dios le cambie a Si usted, vous bon Dieu changer ou, puede ser uno con su hermano, con su c'est une affaire hermana, là. porque usted va a parecer más a Cristo, Vous allez aleluya. plus à Christ là. Amén. Usted pega con su hermano, Coller avec frère porque là. aún no está muerto. Alléluia. Aún usted parece a su padre Juste terrenal, qu'on y ressemble avec papa, a su madre terrenal. maman sous terre. Aún está conduciendo conforme la sangre que tiene en sus venas. Juste qu'on a conduit avec ça qui gagne dans veine là. Pero tiene que comportarse como la sangre de Jesucristo que le limpió. Et vous devez comporter au sang Jésus qui nettoyait. Yo soy de C'est Cristo. pour Christ à moi. Mi Padre es Dios. Papa, c'est bon Dieu. Tengo que ser como On est Él. même Javel. Ser manso y humilde, On dice est Cristo doux, Jesús. humilité, moi, même Javel Jésus-Christ. A su nombre sea la gloria. Si tuvieras amor los unos con los otros. Et si nous gagnons l'amour, même avec l'autre là, Eso es muy importante, c'est ça qui est hermano. très important. El amarse. C'est remet. Amén. ¿Y cuántos toman esta palabra para ellos? Et combien de monde là qui prend parole ça pour eux? Es para mí. C'est pour moi lié. Amén. Amen. Si lo tomamos para nosotros, Si nous prenons pour nous, podemos cambiar. nous sommes capables de changer. Pero si decimos, "Ujú", Mais c'est lui, espero ahora que después del culto Él me venga a pedir perdón. Et ma voix est en courir après service pour demander pardon. Así, hermano, usted predica, usted a veces piensa que el mensaje llegó, pero no llega. Il n'est pas arrivé. Alabanza al Señor. Porque lo transforman, lo interpretan a su forma, Parce que les transformés, il dépend des formes. a su conveniencia. Chaque est avantageux. Alabanza al Señor, a su nombre. Ah non, bon Dieu. Cristo Jésus vive. vivant. Él viene ya, aleluya. Dale comme ça. Si hay esas cosas en tu corazón, Si tu as ça dans ton cœur, no subirás con ou Cristo. pas monter à Christ là. Hay que Vous amarse. devez remettre. Y el que ama Le perdona. monde qui remet, il El pardonne. que ama soporta. Le monde qui remet, il supporte. El que ama sufre Le todo. monde qui remet, il souffre tout. Lea 1 de Corintios capítulo 3, hermanos. Lis la Corinthe, chapitre 13. En el versículo 36 Verset dice, 36, là, il dit, le dijo Simón Pedro, Simon Pierre mandé lui, Señor, Seigneur, ¿a dónde vas? qui va où pour aller? Jesús le respondió, Jésus répond lui, a donde yo voy, côté me pour aller, no puedes seguir ahora, ou pas capable de suivre moi, kounye, mas me seguirás después. mais ou à suivre moi, pita. Amén. No me puedes seguir ahora. Ou capable de suivre moi, kounye. ¿Por qué, Pedro? Pour qui ça, Pierre? Porque hay un trabajo que usted tiene que realizar. Parce qu'il y a un travail besoin de réaliser. Yo tengo que seguir trabajando, pero de un otro ángulo, otra Moi, pour me posición. travailler, encore, mais de l'autre côté. Por eso no me puedes seguir ahora. Vous pouvez capable de suivre kounye. Yo voy al Padre, pero seguiré trabajando allá arriba. Moi, voilà, la papa, mais pour continuer le travail en l'air. Seguiré intercediendo. Moi, voilà, continuer à intercéder. Y usted tiene que quedarse aquí, Vous besoin de rester ici, bas. porque usted me conoce. Parce que vous connaissez. Usted sabe que es mi amor. Vous connaissez qui ça qui l'amour. Usted conoce mi Vous propósito. connaissez le plan, moi. Usted sabe que yo quiero salvar al Vous mundo. connaissez que vous voulez sauver le monde. Por eso usted tiene que quedar. Vous avez besoin de rester là. Aún no puede subir, Vous aleluya. pouvez monter kounye. Aún no me puede Vous seguir. pouvez capable de suivre, moi. Bueno, para alabar al Vous pouvez Señor. louer le Seigneur. Le dijo Pedro, Il dit Pierre, Señor, Seigneur. ¿por qué no te puedo seguir ahora? Il dit Seigneur, pourquoi ça va capable de suivre kounye? Mi vida pondré por ti. Moi, mettez la vie pour moi-même. Mira cuánto Pedro amaba a Dios. Regardez Amén. comment Pierre te remet, bon Dieu. Estaba dispuesto a morir por Dios. Il était disponible pour mourir pour bon Dieu. ¿Usted está dispuesto a morir por Dios? Vous prêt pour mourir pour bon Dieu? Gracias a Dios que no son todos que dijeron amén. Merci, bon Dieu. C'est pas tout le monde qui dit Amen. Amén, hermanos. Si ni siquiera esa cheripa puedes dejar, vas a morir por Dios, olvídalo. Si même Dieu ne va pas quitter, eh bien, on ne va pas mourir pour bon Dieu. Oubliez ça. Si robas los domingos a Dios y tienes opción, no vas a morir por Dios. Eh bien, si vous volez le jeudi dimanche, vous avez une option, eh bien, on ne va pas mourir pour bon Dieu. Hay gente que no tiene opción, Bien, tienen que trabajar. Il y a des gens qui n'ont pas d'option, ils ont besoin de travail. Pero hay gente que tiene opción Mais il y a des gens qui ont option. y escogen para Et eso. puis, ils choisissent pour ça. No digas que amas a Dios, amas al dinero. Pas dire que vous aimez bon Dieu, vous aimez l'argent. Y Cristo viene Et ya. puis Jésus a venu t'aller comme ça. Cristo viene Jésus a ya. venu t'aller comme ça. Cristo viene Jésus a ya. venu t'aller comme ça. Oh, alabanza al Señor. Louange à Dieu. Había un hombre muy rico, C'est un aleluya. homme qui était très riche. Y era bendecido. Il était béni. Él dijo, voy a hacer más grande mis magasinas. Il dit, on va construire un magasin plus gros A su toujours. nombre la Ah non, gloria. mon Dieu, c'est la gloire. Voy a atesorar todo ahí, On va aleluya. serrer tout ça, me gagne en dedans. Y el hombre dijo, Un homme n'a dit, y voy a decir a mi mon alma, frère dit, non, moi. alma come, Non, descansa, moi, manger, poser. disfruta de la vida. Jouir la vie. Y Dios le Bon dijo, Dieu dit, bobo, égaré. insensato, Et où égaré? bobo, Égaré.
mongol. Mongol égaré. Esta noche van a llevar tu alma. Assoir même pour aller avec. ¿Para quién va a quedar todo eso? Pour qu'il laisse tout bagage ça va prêter. ¿Para quién te va a quedar tu Pour qu'il laisse casa? caille va ¿Para prêter. quién te va a quedar tu aleluya, Pour tu qu'il carro? laisse machine va prêter. A su nombre la Ah gloria. non, bon Dieu, c'est la gloire. No hay problema hacer tesoro en la Pas de tierra. problème pour faire richesse sous terre. Pero haz primero tesoros en los Mais la cielos. première richesse là, dans celle-là. Los soldados dijeron a Juan, Parce que vous connaissez ça, les gens. ¿qué tenemos que hacer? Qui ça nous besoin faire? ¿Qué le dijo Juan? Qui ça dit les gens? Esté contento con tu Vous êtes salario. content avec salaire là. Alabanza al Señor. Alléluia. Vive al nivel de tu salario. Vive dans le niveau salaire Y là. busca a Dios. Et puis cherchez bon Dieu. Adora a Dios. Adorez mon Dieu. Agrada a Dios. Fais bon Dieu plaisir. Diga amén, Amen, aleluya. alléluia. A su nombre la Non, mon Dieu, gloria. c'est la gloire. A su nombre la Non, non, c'est gloria. la gloire. Amén, hermanos. Amen, mes frères. Cristo vive. Jésus vivant. Mi vida pondré por ti. La vie, vous mettez pour moi-même. Jesús respondió, Jésus répond. tu vida pondrás por mí. La vie, vous mettez pour moi. Pedro, usted no conoce a usted mismo. Pierre, ou pas contre qui est souillé même. De cierto te digo, Ça m'a dit là, c'est vrai, oui. no cantará el gallo, sino que me hayas negado, no una vez, Pedro, 3 veces. Quand capable même quand chanter, ou pas une seule fois, mais 3 fois. Amén, hermanos. Amén. Y Dios nos tiene que pasar por esas pruebas Vous devez passer dans l'épreuve ça. para nosotros tener el concepto correcto de nosotros Pour mismos. nous capables d'avoir un concept correct de tête nous-mêmes. Amén. Para no depender de nuestras fuerzas, Pour nous pas dépendre des forces, nous, pero para depender de Dios. mais pour nous dépendre des bons Dieu. Amén, hermanos. Amen, mes frères. Pedro pasó por una lección muy fuerte Pierre passe dans une leçon là qui était très y dure. aprendió. Et puis il apprend. Amén, amén, hermanos. Más adelante, cuando Dios te está preguntando, Et puis devant là, que vous posez cette question. Pedro, ¿me amas? Pierre, vous aimez moi? Él contesta diferente. Il répond différent. Señor, Seigneur, tú sabes vous connaissez que yo te amo. que moi j'aime. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Cuando pasamos por esas pruebas fuertes Là que nous passons dans l'épreuve Dieu, y parece que casi deslizamos, ça semble presque nous glisser. Dios nos salva. Bon Dieu sauve nous. Amén. Eso nos hace más conscientes de Dios, Ça fait nous venir plus conscients de bon Dieu. de depender más de Dios, Dépendre plus de bon Dieu. no de depender de nuestra fuerza. Nous pas dépendre des forces nous. Amén. No pensar que somos Samson, Nous pas penser que nous c'est Samson. pero depender completamente de Dios. Mais nous dépendons complètement de bon Dieu. Bueno, para alabar al Señor. Cristo vive, Cristo Jésus reina. vivant, Jésus régné. Y aquí dice algo muy importante. Et là, il dit un bagage très important. Y le dice a ellos, Il dit, oh, recuerda, Él está yendo, amén. il dit, d'après aller, changer. No se turbe vuestro Il corazón. dit pas quitter bagage ça, et tout mentir nous. ¿Creéis en Mais Dios? dit qu'on fait quoi dans bon Dieu? Creed también en mí. Quoi dans moi tout. ¿Cuántos creen en Dios? Combien de monde qui croit dans bon Dieu? ¿Cuántos creen en Jesús? Combien de monde qui croit dans Jésus? Confiésalo, hermano. Confessez ça, frère Sam. Yo creo en Dios. Moi crois dans bon Dieu. Dios Padre, aleluya. Bon Dieu papa. Yo creo en su Hijo Moi Jesucristo. crois dans petit à Jésus-Christ. Yo creo en Espíritu Moi Santo. crois dans cet esprit. Yo creo un tercer Moi cielo. crois dans troisième ciel. Yo creo que pronto Cristo viene a Moi crois buscarme. bientôt la vie chercher. A su nombre la Ah gloria. non, lui c'est la gloire. Y Jesús le dice, Jésus dit, en la casa de mi Padre la caille papa, muchas moradas hay. il y a un pile côté pour moun rester. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Moi pour préparer place pour nous. Si c'est pas vrai, moi pas t'a dit nous ça. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Moi pour préparer place pour nous. Y si me fuere y os prepararé lugar, Il est ma fin préparer place ça pour nous. vendré otra vez. Ma tourné vient chercher nous. Cristo lo prometió Jésus fait nous promesse ça. que iba a regresar Il otra vient vez. pour le retourner encore. ¿Y cuando están esperando al Combien mon Señor? capitaine du Seigneur? Vendré otra vez. La revenir encore. Él dice que viene otra Il vez. dit la retourner encore. Vendré otra vez. La retourner encore. Y os tomaré a mí mismo Il va prendre moi-même. para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Moi va laisser avec nous côté que nous va y c'est là nous-mêmes tout nous va y. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. Seigneur préparer une place pour nous. Amén, hermanos. Y vendrá a buscarnos. Et puis la retourner venir chercher nous. Cristo va a regresar Jésus-Christ vient pour a retourner. buscar a su iglesia, La venir chercher l'église. a buscar a cada hermano, cada La hermana venir chaque frère, chaque sœur que está preparado, qui préparé, que está listo, qui prêt, que está sin mancha, qui sans tache, sin arruga, sans pli, sin cosas semejantes. sans bagaille mélange. Su condición está así, hermanos. Si condition comme ça frère Sam Usted está sin mancha, ou sous baguettage, ha dejado el pecado, ou laisser péché, ha dejado la ou contaminación, laisser contamination, ha dejado la lascivia, ou quitter mauvais la vie, ha dejado peut-être, la ou fornicación, quitter fornication, ha dejado el ou adulterio, quitter adultère, ha dejado
pornografía, Ou quitte pornographie. ha dejado todas esas Ou cosas, quitte tout bagay sa yo. Cristo viene ya Jésus a venu tale comme a ça. buscar una La vie iglesia chercher l'église. sin mancha, Sans tache. sin arruga. Sans pli. O usted se puede limpiar en la sangre de Vous Jesús. nettoyer ou dans sang Jésus. Usted se puede limpiar en el fuego del Espíritu Vous Santo. nettoyer ou dans différence d'esprit. Usted se limpia en la palabra si abre su corazón por la palabra de Vous Dios. nettoyer par parole là. L'ouvrir comme parole bon Dieu. Jesús dijo, Jésus dit. santifícalos en tu verdad. Sanctifiez ou dans vérité ou là. Tu palabra es la verdad. Parole ou c'est la vérité. Pedro, tú eres limpio por la palabra que te he predicado. Pierre ou déjà propre à moi de parole là que me prêche là. Esta palabra limpia si usted lo acepta, Parole ça dit nettoyer ou si vous si acceptez. usted lo reverencia, Si vous avez référence. si usted lo pone en Si vous práctica, mettez en pratique. esta palabra tiene vida Parole ça gagne la vie. y le purifica Et su puis il va corazón. purifier le cœur. Adora a Dios en esta Adorez bon noche. Dieu à soir. Voy a preparar Je lugar vais le préparer côté. y regresaré otra vez Je vais retourner encore. para que donde yo estoy, Côté que je vais hier, vosotros también estéis. c'est là nous-mêmes que nous va hier. Y mira lo que dice en el 4. Regardez qui ça dit dans 4 là. Y sabéis a dónde voy. Nous connaissons le chemin qui mène côté pour aller. Y sabéis el camino. Nous connaissons le chemin. Le dijo Tomás. Thomas a dit. Tomás otra vez. Amén. Thomas encore. No nuestro hermano acá, otro Tomás. C'est Amén. pas frère qui là, frère Thomas. Non, l'autre Thomas. Tu mamá no conocía a Tomás de la Biblia muy bien. A ver, hermanos. Y le dijo Tomás, Thomas dit, Señor, Seigneur, no sabemos a dónde vas. nous pas connaissons côté pour aller. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Qui j'en parle pour nous connaître Y, chemin pour nous y prendre? Jesús le dijo, Jésus répond-lui, yo soy el camino c'est moi-même qui chemin. y la verdad C'est moi-même qui la vérité. y la vida. C'est moi-même qui la vie. Un camino, Yon chemin, una verdad yon vérité. y una Et vida. puis yon la vie. No hay dos caminos que se llevan al cielo. Pas qu'il y ait deux chemins qui mènent dans le ciel. Hay muchos caminos que nos llevan a Roma, Il y a un pile chemin qui mène al volet, pero hay un solo camino mais il y a un seul chemin que nos lleva al cielo. qui mène dans le ciel. Es Jesucristo, Qui c'est Jésus-Christ. la palabra La parole que là, estaba desde el qui était principio, là depuis le commencement. la palabra que se ha hecho La carne. parole là, tout le monde. Eso nos lleva al cielo. C'est ça qui mène dans le ciel. Esa palabra es nuestra La lámpara, parole ça, c'est lampe es nous. nuestra lumbrera, L'éclairé pour nous. es luz a nuestro camino. C'est lumière liée sur El le chemin. nous. evangelio nos lleva al cielo. L'évangile mène dans le ciel. Bueno, para alabar al Señor. Tomás, yo soy el camino, Et Thomas, c'est moi-même qui chemin. yo soy la verdad, C'est moi-même qui vérité. yo soy la C'est vida. moi-même qui la vie. Nadie viene al Padre Personne n'est pas capable de joindre papa sino por mí. si ne passe pas par moi-même. ¿Ve usted una verdad allí? Ouais, quand la vérité est là, ¿Qué dice ahí? qui ça dit là? Nadie viene al Padre. Personne n'est capable de joindre papa. Nuestra meta es llegar a donde el Padre. Maintenant, c'est pour nous arriver pour côté papa. ¿O no, hermanos? Oui ou non? ¿Qué es su meta en esta Qui noche? ça qui c'est bio à soir? ¿Y dónde está el Padre? Et côté papa est? Como cantó, no sé si es hermana Yamil o hermana Reina, más allá Il dit plus loin, plus là-bas. de las estrellas Plus loin que les étoiles. yo. y de las esferas. Plus loin que les étoiles. yo. Amén, hermanos. Allá está nuestro Padre. C'est là-bas papa nous est. Hacemos todo esto aquí en la tierra, Nous faisons tout bagage ça sur terre. pero nuestra meta es Mais bien nous c'est llegar a papá, pour nous arriver la caille papa. donde está papá. Côté papa est. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen frère. Queremos llegar donde el papá, Nous voulons aleluya. arriver pour côté papa. Queremos ir en el rapto. Nous voulons aller en enlèvement. Si vamos antes, Sinon aller avant. queremos llegar al paraíso allá arriba, Nous voulons arriver dans le palais en l'air. donde está el Padre. Côté papa est. ¿Cuántos quieren estar allí, hermanos? Combien de monde qui veut aller en l'air? Nadie viene al Padre sino por mí. Personne pas aller joindre papa si le papa c'est non moi. Pues ¿cómo llegamos a Dios Padre? Et bien quand on arrive dans bon Dieu papa, ¿Por medio de María? pas moyen de Marie? No. Non. ¿Por medio de José Smith? Pas moyen de José Smith? Non. Los mormones irán donde está José Smith en el infierno, pero no al Padre Celestial. Moi yo pour aller c'est que la caille José Smith dans l'enfer mais pas c'est pas la caille papa. ¿Cómo llegamos al Padre? Comment on arrive la caille papa? ¿Por medio de Elena White? Pas moyen de Elena White? No. Non. Los adventistas irán donde está Elena White, que está en el infierno. Eh bien, Adventiste qui pour aller la caille Elena White dans l'enfer. ¿Cómo llegamos al Comment Padre? on arrive la caille papa? Por medio de su Cristo. Par moyen de Jésus-Christ. Un mediador hay Il y a un seul médiateur qui entre est Dios entre bon y Dieu el ser humano. et l'homme. Jesucristo, su Hijo, Jésus-Christ petit su lia. único Hijo, Seul petit que Él lia. mandó. Li voyel Amén.
Pues cuando clames, hermano, Et bien là que nous les frères, en el nombre de Jesús. au nom de Jésus, Cuando das gracias, là que nous disons merci. en el nombre de Dans le nom de Jesús. Jésus, Cuando alabas a Dios, là que nous louons mon Dieu. en el nombre de Dans le nom de Jesús. Jésus. No es San Clemente, C'est pas Saint Clément. no es María, C'est pas mon mari. no es Pastor George, C'est pas Pasteur George. no es ningún santo, C'est pas aucun saint. es en el nombre del Rey de Reyes Non, roi de roi. y Señor de Seigneur Señores. des seigneurs. A su nombre. Amén, hermanos. Nadie viene al Padre sino por mí. Personne ne va capable de papa, pas moi, c'est pas moi-même. Y mire lo que dice. Regardez qui ça le dit. Si me conocieses, Si nous connaissons, hein, si me conocieses, si nous connaissons, ¿cuántos conocen al Señor? combien de monde qui connaît le Seigneur? También a mi Padre conoceréis. N'a connaît papa m'to. Jesús es igual Jésus c'est égal con el Padre. avec papa. Y así nosotros también tenemos que ser igual. Comme ça nous-mêmes nous devons être égal. Cuando alguien, usted encuentra a alguien, usted le predica. Là que vous rencontrez un bagage, on rencontre un bagage. Amén. Y esa persona dice, Mon t'a dit qué ser humano más chévere es usted. et qui mon plus chef que vous Es alegre, es gozoso. ou que content ou joie. Tiene algo Ou un especial. bagage spécial. ¿Y cómo son la gente donde usted congrega? Et comment mon yo côté réuni? Igual que yo. Même gens avec. ¿Usted puede decir eso? Vous pouvez dire ça? Igual que yo. Même gens avec. A su nombre. Non non li. ¿Usted puede decir eso? Vous capable de dire ça? Y cuando usted dice igual que yo, Là que vous dites même gens avec, ¿y qué dice la persona? qui ça mon l'a dit? Oh, todos son chismosos. Oh, tout c'est un monde paquet mon tripotage? O dice, Ou bien il dit ¿a todos alaban a Dios ahí? ah tout le monde a loué bon Dieu là? Amén, hermanos. Si usted y yo Si ou même avec, permitimos Dios cambiar nuestra vida, nous permettre bon Dieu changer la vie nous. Cristo puede vivir en nosotros Jésus qui va vivre dans nous-mêmes. y lo que la gente ve Et puis ça que mon yo après, a su nombre non non li. no es usted, C'est pas ou même, pero ve a Cristo en mais usted. on va voir Christ là dans nous-mêmes. Amén, hermanos. Y podemos ser uno. Nous va ser un youn. Podemos amarnos uno al Nous va otro. aimer youn à l'autre. ¿O no, hermanos? Oui, ou dans frère sem. Usted no aborrece a usted mismo, no. Ou pas remettre tout, ou pas être propre tout ou même. Usted puede trabajar muy bien con usted o no. Usted puede trabajar muy bien con Ou usted. capable travailler bien, très bien ensemble avec tout même. Si usted mismo tiene que hacer el cemento, Si ou même on capable brasser ciment, usted mismo pasar su blog ou même ou passer bloc là, y limpiar todo. et puis on nettoie tout le bagaille. Hay pleito en ese trabajo. Il y a plein de bon travail là. Porque es usted con usted o no. Eh bien, c'est parce que c'est ou même avec vous même. En el 2010, En 2010, amén, registro civil, registre civil, inmigración immigration, funcionaban como un solo servicio. yo te fonctionner tant yon seul service. Tremendo, hermanos. Ça te bel en pile bon Por bagage. un año y medio, casi 2 años. Dans un an et demi, presque 2 ans. Esos dos jefes de registro civil, Et deux chefs, registre civil ça yo, inmigración, immigration, trabajaban así. yo te travaille comme ça. Amén. ¿Y saben quién era el jefe de registro civil? Vous connaissez qui est le registre civil? Era mi persona. Pasteur Georges. ¿Y saben quién era el jefe de inmigración? Vous connaissez qui est le chef Mi immigration? persona. Pasteur Georges. No había pleito, Pas de gain no plaidement. había nada. Pas de gain rien. Amén. Mismo meta, mismo propósito. Même bien. Si usted muere, Si vous mourrez, ¿qué resta? qui soyez? Cristo. Jésus-Christ. Si yo muero, Si moi mourir, ¿qué queda vivo? qui est-ce qui est vivant? Cristo. Jésus-Christ. Cristo con Cristo Jésus-Christ avec Jésus-Christ. no pelea. Pas capable de goumer. La gente tiene que ver a usted Mon neveu sauvé dans y nous-mêmes. ver toda la Et puis, iglesia. on voit toute l'église là. Cuando puede alabar al Pour Señor, louer le Seigneur. a su nombre sea la Non, gloria. non, bon Dieu, c'est la gloire. Cristo vive. Jésus vivant. Y vamos a terminar en esta noche. On va Aleluya. terminer à soir. Amén. Si me conocieses, Si nous connaissons, también mi Padre conoceréis. nous connaissons papa tout. Amén. Jesús es igual al Padre. Jésus, c'est même papa. Jesús no es el Padre, Jésus pas, c'est papa. pero es igual al Mais Padre. lui même papa. Ama igual que el Il Padre. aime même papa. Habla igual que el Il parle Padre. même papa. Quiere lo que el Padre quiere. Il veut ça que papa Tiene la veut. misma meta que el Il Padre. aime même bien papa. Son uno. C'est yon seul Uno yon. en propósito. Yon bi. Uno en esencia. Yon yes. Uno en amor. Yon dans l'amour. Uno en su meta. Yon dans bien. Uno en lo que quieren lograr. Yon ça veut rester là. Jesús quiere la salvación de este Jésus mundo. veut salut pour monde ça. El Padre quiere la salvación de Papa este veut mundo. délivrance pour monde ça. El Espíritu Santo quiere la salvación de este mundo. Oui, veut délivrance pour monde ça. Jesús te ama. Jésus remet on. El Padre te ama. Papá remet on. El Espíritu Santo te ama. Jésus remet on. A su nombre la gloria. Si me conocieses, también mi Padre conoceréis. Si nous connaissons, nous connaissons papa tout. Y desde ahora lo conocéis. Mais depuis qu'on y a, nous connaissons. Y la habéis visto. Et nous well tout. Y Felipe le dijo. Et Philippe
dit. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Seigneur, montrez-nous papa, c'est ça, c'est Amen. nous besoin. Quería un señal como Moisés. Nous devons un signe comme Moïse. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Moïse dit, montrez-moi gloire. Dios le hablaba cara a cara. Bon Dieu te parlait avec lui face à face. Y aún así Moisés Comme ça dijo, même Moïse dit, muéstrame tu gloria. montrez-moi gloire. Es que más cerca de Dios estamos, Elle dit, plus bon Dieu nous y est, más de Dios c'est queremos. plus bon Dieu nous voulait. Más queremos de Dios. Plus nous voulons de bon Dieu. Y Felipe le dijo, Et Philippe dit, muéstranos el Padre nos basta. montrez-nous papa, c'est ça, c'est nos besoins. Y Jesús le dijo, Et Jésus dit, lui, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. depuis tout le temps, moi là avec nous, Philippe, ou pourquoi qu'on aime toujours, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. monde qui aime, lui ouais papa. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos el Qui Padre? donc a fait dire, montrez au papa. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Gen ou pas quoi, papa nan moi, et puis moi nan papa tout. Las palabras que yo os hablo, no les hablo por mi propia cuenta, Tout parole moi dit nous, c'est pas nan moi yo sorti. sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Papa qui fait youn ak moi, c'est lui-même qui a fait travail li. El Padre que mora en mí, dice Jesús. Papa qui habite dans moi-même dans Jésus dit. ¿Usted cree eso? Ou quoi ça? ¿Usted cree eso? Ou quoi dans ça? Que el Padre moraba en Jesús. Papa habite dans Jésus. Amén. El Espíritu Santo vive en nosotros, ¿no? C'est bon Dieu vivre ou bien habiter dans nous-mêmes. Somos templo del Espíritu Santo. Nous c'est temple Saint-Esprit. Amén, hermanos. No podemos destruir el templo de Dios. Nous pas capable détruire temple bon Dieu. Tenemos que cuidar nuestra salud, Nous devons hermanos. prendre soin de santé nos frères et sœurs. Dios dice, el que destruye mi templo Bon Dieu dit monde qui détruit temple moi, va a tener problema con Dios. ou pas de problème avec bon Dieu. Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Parce que quand nous c'est temple bon Dieu. Amén. Y por eso no tocamos este templo. C'est pour ça nous pas toucher, nous pas manger Por temple eso ça. estamos contentos con esa nariz que Dios nos C'est dio. pour ça moi content avec né bon Dieu ba moi. No vamos a cambiar las orejas si están así, hacerlos así. Pas pas changer les oreilles, moi c'était comme ça, m'appelle comme ça. Amén, porque es el templo de Dios. Parce que c'est temple bon Dieu. Amén. Y no vamos a hacer ¿cómo se llama esta cosa? Labios. Me va le faire lèvres bouche moi vine. Porque hay una moda ahora que tiene que ser grande así. Amén, hermanos. Estamos contentos como Dios nos hizo. Nous contents Jean que bon Dieu fait nous. Amén, hermanos. No vamos a poner tatuaje en este templo de Dios. Nous pas mettre aucun tatouage dans temple bon Dieu. ¿O no, hermanos? No vamos a perforar tampoco Nous pas percer tout. el templo de Dios. Le temple bon Dieu. Ni aquí, Ni là. Ni aquí. Ni là. ni aquí. Ni là. Amén. Ni aquí, Ni là. ni aquí, Ni là. ninguna parte. Ni aucun côté. Porque es el templo de Parce que Dios. c'est temple bon Dieu. Dios vive en nosotros. Bon Dieu vive dans nous-mêmes. Dios vive aquí, Bon Dieu hermanos. vive là, frère. A su nombre la Bon Dieu c'est la gloria. gloire. Amén, hermanos. Amen, mes frères. Y 1 Corintios 3, 17 lo dice. Et Corinthiens 3, 17 dit ça. Hay que cuidar este Vous devez templo. prendre ce temple ça. Por eso dice Dios. De ça, bon Dieu dit, Que 6 días trabajaréis. 6 jours pour travailler, El séptimo descansaréis. 7e jour, El reposer. templo de Dios. Reposer, temple bon Dieu. A su nombre la Non, gloria. bon Dieu, c'est la gloire. La palabra es muy clara, Parole là hermanos. très claire, frère et sœur. Amén, hermanos. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Croyez-moi que papa dans moi, moi dans papa. De otra manera, De l'autre façon, creedme por las mismas obras. et croyez-moi pour ça que le travail mon fait. De cierto os digo, el que en mí cree, Depuis combien de temps ça, monde qui croit moi? ¿y cuántos creen en Dios? Combien de monde qui croit dans bon Dieu? Las obras que yo hago, Que tout ça que moi-même moi fait, Él las hará también. lui-même tout il va faire. Y aún mayores hará. Et puis go toujours il va faire. Porque yo voy al Padre. Parce que moi pour aller joindre Él nos papa. ha prometido. Il fait une promesse ça. Usted puede hacer lo que Jesús hizo. Vous pouvez faire ça que Jésus fait. ¿Y cómo usted sabe que tiene ese poder? Comment on va faire connaître un pouvoir? Evangelizando. Évangéliser. Señora, ¿puedo orar por C'est usted? nous allons prier pour madame. Señora, Cristo le va a levantar de esa silla de ruedas. Jésus qui peut lever ou sortir sous chaise ça. Y ora. Et puis vous priez. Si no se levanta, mañana venimos otra vez. Si va señora. lever, demain si vient après tourner comme madame. Dios te va a Bon levantar. Dieu a levé sous chaise Usted va a Vous clamar. pouvez le relais. Dios, no puedo regresar con las Bon Dieu. mismas Vous palabras. pouvez retourner avec même parole là. Usted me ha prometido Vous faites une promesse ça. que yo haré las mismas cosas Moi va faire même bagaille yo. y mayores Et cosas. puis majeur bagaille. Porque tú fuiste el Padre Parce que vous allez là avec papa. y estás intercediendo. Et puis vous allez intercéder. Y yo me he Et santificado, moi vous certifiez moi. yo me he apartado Moi retirer comme. y estoy llevando tu Ma palabra. portez parole A aller. su nombre, Non. Señor, voy esta semana otra vez Seigneur, ça me parler y encore. voy a poner mi mano sobre Moi, esta vida mettez même sur monde ça. y haz lo que dice tu palabra. Et bien fais sa parole à dire. Y dice en el 13, ¿qué dice en el 13? Qui ça dit dans 13 là? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
lo haré. Tout ça n'a demandé dans nom m'a fait pour nous. ¿Por qué lo va a hacer? Pour qui ça va faire? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pour petit là, qu'a fait ouais papa, pour voir papa. Si algo pidieres en mi nombre, N'importe qui ça n'a demandé dans nom yo lo haré. m'a fait pour nous. Yo lo haré. M'a fait pour nous. ¿Cuántos lo creen? Combien de monde qui croit ça? Pero pastor, tengo tiempo pidiendo. Parce que j'ai un peu de temps de demander. Él lo dice, Il dit ça. que lo hará. Il va faire. Párate sobre la palabra. Campez sur parole là. No te pongas triste. Pas mettre triste. No te pongas melancólico. Pas venir triste. Me has prometido, Il Dios. fait une promesse bon Tu Dieu. palabra lo dice. Parole dit ça. Por eso está de pie de esta noche, aleluya. Levanta tu mano, adora a tu Dios. Devons aller adorer bon Dieu. Alabanza al Señor. Adora a Dios. Si quieres pasar al altar, puedes pasar en esta noche. Adorer bon Dieu. Si vous voulez passer dans l'hôtel, là, on va passer devant l'hôtel là. Es buscar de día y noche. Aleluya, adora a tu Dios. Habla con tu Dios en esta noche. Parlez avec bon Dieu la soya. Tu amor y la Pide a tu Dios en esta noche. Demandez bon Dieu la soya. Oh, alabanza a Dios. de tu espíritu, Señor. Aleluya. Mi anhelo. Cualquier palabra, si te ha tocado en esta noche, ven al altar. Bon Dieu parle encore venir à l'hôtel la soya. Es buscarte día. El día del Señor, reconozca en esta noche. Le Seigneur m'a reconnaître la soya. Toma esos minutos y habla con tu Dios. Prends une minute ça, parler avec bon Dieu. De tu espíritu, Señor. Aleluya. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Habla con tu Dios en esta noche. Parlez avec bon Dieu la soya. Delicia hasta tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Habla con tu Dios, habla con tu Dios. Parlez Aleluya. avec bon Dieu là, parlez avec bon Dieu. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh Padre Celestial, Dios de gloria, te adoramos. Papa bon Dieu, nous adorons. Te alabamos, Señor Dios mío. Seigneur bon Dieu moi. Oh Jehová, Señor. Oh Jéhovah Seigneur. Tú nos has dado mandamiento, Nous Dios, commandement ça bon Dieu. de amar uno al otro, Nous Jehová. réveillons l'un à l'autre. En esta noche, Padre, Assoyez papa. aceptamos tu Nous exhortación, acceptons exhortation ça. aceptamos tu Nous palabra acceptons parole. y perdonamos, Dios mío, Pardonnez-nous bon Dieu. y hacemos esfuerzo, Jehová, J'ai force à papa. para perdonar el uno al otro, Pardonnez l'un à l'autre. a perdonar nuestra Pour familia, pardonner famille nous. a nuestro esposo, hijos, Monsieur petit. a nuestro prójimo, Prochain nous. a nuestro hermano. Frère nous. En esta noche, digo, yo perdono Pardonnez. todo aquel que me ha ofendido, Tout le monde qui offensé. todo aquel que me ha hecho daño, Tout le monde qui fait un dérangement. todo aquel que me ha causado dolor. Tout le monde qui fait une douleur. En esta noche, Assoyez. oh, yo perdono. Pardonnez. Jesús, ayúdame a perdonar. Jésus pardonnez. En el nombre de Jesús, No, no, Jesús. rechazo rabia, rechazo odio, los renuncio en esta noche. Declaro amor, el amor de Dios se ha derramado en mi vida. Oh Dios, yo creo en ti, que tú eres el camino, Jesús. Eres la verdad, eres la vida, eres mi Dios, un Dios vivo. Y yo sé que todo lo que te pido, tú me darás. En el nombre de Jesús, yo te pido ahora. Pide, iglesia, pide. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que purifiques tu iglesia, que santifiques tu iglesia. Rompe toda cadena. Tú dices tu palabra. Todo lo que me pidieres, todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, yo lo haré. Yo te pido ahora,
Bendice esta iglesia. Bénis l'église. Bendice este pueblo. Rompe toda cadena, Casse toute chaîne. toda atadura. Toute corde. Sana este pueblo. Guéris le peuple. Toda enfermedad se va. Maladie En el paraît. nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Yo te pido, Jehová de gloria, Jehová de la que por gloria. las llagas de Cristo, Aleluya. sanidad sea operada Bendición, en cuidado. este lugar, En plaza. en cada vida, En chaque- en cada corazón. en chaque- Yo te pido, Jehová, Dios, Dios. conforme a tu palabra, Por favor, sana esta tu iglesia, Llegue la iglesia. sana vidas espirituales, Espirituales. levanta los caídos, Enfermos. levanta los tibios, Aquí tombe. levanta los fríos, Enfermos. rompe cadenas, Enfermos. bautiza en esta noche. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Levanta, levanta, Jehová. Leve, leve, Levanta, Leve. levanta, levanta. Leve. Levanta vidas de oraciones. Levanta las vidas espirituales. Oh, toca a tu pueblo. Touchez le peuple. Llama a tu pueblo a la Le oración. peuple à la prière. Llama a tu pueblo a la Le búsqueda. peuple à la chercher. Pon ánimo en cada Le corazón. encouragement dans chaque cœur. Pon ánimo, Jehová de gloria. Encouragement, bon Dieu. Toca con tu fuego en esta Touchez noche. avec différents Toca, 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 Touchez, toca. touchez la sueur. Oh Jehová, yo te pido ahora. Demande-moi Yo sueur. te pido en el nombre de Jesús. Serebe, que suecabaya. Y rabacá, y sueque, bebe, y serebea. Pide usted también, pide a Dios. Demandez bon Dieu, demandez bon Dieu même. Pide a Dios con confianza. Rebe, Demandez que con sue, confianza. rabacay. Utabacama, y sueque, bebe, y saya. Habla con tu Dios en esta Adorez bon noche. Dieu à soir. Dile a Dios, Rebe, que Demandez bon sueque, Dieu. baba, y saya. Habla con tu Dios. Parlez à bon Dieu là. Pide iglesia, pide. L'église, demandez-le. Pide llenura. Demandez dimension. Pide limpieza. Demandez nettoyage. Pide purificación. Demandez purification. Demandez-le. Pide ánimo nuevo. Demandez encouragement neuf. Dice Señor, levántame. Seigneur, levez-moi. Levanta mi vida. Levez la vie. Oh, visítame, Señor. Visitez-moi, bon Dieu. Visítame, Jehová. Visitez-moi, Jéhovah. Dilo, Dios, Dis ça, bon visítame. Dieu, visitez-moi. Dios, visítame, dilo, Bon Dieu, visitez-moi, dis ça. Rabase, que ira, mamá, va y sueca. Oh, alabanza, dile gracias. Merci. De la adoración en esta noche, Merci aleluya. à soir. De tu amor y la ternura. Oh, alabanza, Jesús. De tu espíritu. Padre Santo, te ruego en esta noche. Mira a Eduardo Calderón, oh Dios mío. Allá en Costa Rica, Jehová, tócalo. Mira Ronchi Richard aqui na Bonaire, Tata Santo, toqué. Recebo casa, Dios mío. Oh Dios mío, mira Matos. Oh Dios mío, allá en Perú, Jehová de gloria. Toca Matos, tú sabes quién eres. Oh, mira Shuraini Mesa aquí en Bonaire, Padre. Mira a ti Burgos, Dios, toque, camine por ahí, trata con él, Señor. Oh, tata, mira, Elida Caicedo, Padre, toca el Sida, Jehová. Que alcanza, Dios, a romper todo y servirte, Jehová. Oh, mira, Alex Herrera, allá en Colombia, Padre, te ruego por él, te ruego por Alex, Jehová de gloria. Oh, Dios, mira el nombre de Jesús, Jehová. Padre Santo, en el nombre de Cristo, Par le nom de Jésus. aviva tu iglesia. Réveille l'église. Clama, iglesia. Réveille l'église. Aviva tu pueblo. Réveille peuple. Aviva tu pueblo. Réveille peuple. Señor, queremos ver bautismos Seigneur, espirituales. nous besoin de baptême de cet esprit, d'esprit spirituel. Queremos ver lenguas repartidas. Nous voulons un langage repartagé. Espíritu Santo, queremos ver tus dones en acción en esta Nous voulons iglesia. don en action dans l'église là. Ha llegado la hora, Les arrivé. ha llegado el tiempo, Les Dios, arrivé, bon Dieu. de ver tu gloria. Dele Pour nous gloire, gracias. dis merci. Dele, Señor, gracias en esta Dis noche. bon Dieu merci à soir. Gracias, Señor, Merci gracias. bon Dieu. Gracias, Padre. Merci papa. Gracias, gracias. Merci. Gracias por tu palabra. Merci pour parole. Nadie
que rechaza la palabra de Dios en esta noche. Parole ou Seigneur soir. Dile gracias por tu palabra. Dile gracias. Merci pour parole. Lo acepto, lo acepto, lo acepto. Moi accepter. Gracias por tu Merci palabra. pour parole. Gracias, lo acepto, lo Merci, acepto. moi accepter. Que esa palabra me Ça va transforme. transformer. Aleluya. Thank you, Señor. Merci Seigneur. Mis hermanos pueden tomar asiento, alabanza del Señor. Dios es bueno, Dios es grande Bon Dieu grand. y Dios es